Ćao dragi moji, danas ćemo praviti Chinese food. Ovako, potrebno nam je ovih pilećih prsa, to makar ja koristim. I ovako ćemo isickati na manje ove komade da možemo bolje prepržiti to na grilu. Potrebno nam je povrća, ovdje je mlada tikva, zukini, mrkva, luk, crni, bijeli, malo mladog zelenog luka i brokoli. Meso ćemo isjeckati, kao što sam prije rekla, stavit ću malkice brašna preko i onda ću staviti malo vegete, bijelog luka i koristit ćemo sesami ulje od sesama i koristit ćemo isto malo, kako se zove teriyaki sos za ukus. Isto ćemo nudli napraviti, već sam ih skuhala i sada ću da iscijedim svu tu vodu i one idu na grill. Ide puter u njih i ide soy sos. I onda ćemo prepržiti na plati na grilu. I kad budemo došli do toga pokazat ću vam kako to izgleda sve. Onda ćemo napraviti sos koji ćemo da preljevamo preko toga sa majonezom i par začina i to ću vam pokazati za jedan moment. Dear friends, we're making some Chinese food today. We're making something similar to Kobe hibachi. My kids love Kobe, so I'm trying to replicate something similar to it. Veggies we have here are zucchinis, carrots, broccoli, onions. I've ordered some garlic because they use garlic butter, so I've added garlic and I will add butter when I toast everything on the grill. And I have noodles that are already cooked. I need to drain them. Ideally, you would make the noodles or the rice night before, put it in the fridge, and then use it now. But I didn't have a chance to do that, so I'm freshly making everything, and then it's gonna go to the grill. I will show you how that looks like once I get there. Right now, I'm chopping up all the meat. Da se vam. Evo ovako, sad za ovo meso koristit ćemo vegete. Možete samo koristiti biber i so ako nećete vegetu. Ja ću staviti vegete ovdje. Stavit ću ove smoked paprika, sušena paprika. Malo za miris. Stavit ću bijelog luka u prahu ili možete isjeckati i friškog. Pošto sam ja tamo stavila friški luk, ja ću ovdje malo ovoga bijelog luka staviti. Onda soy sos. Stavit ćemo isto ovoga sesami ulje. Ja sam ga otvorila, nisam još. Malo toga. Stavit ćemo isto malo ovoga Worcester sosa, ali njega nećemo puno jer ima jak ukus. Sam zehra. Tako. Sad ćemo to sve fino izmiješati. Ovako, već super mirše. Super, sad ćemo oprati ruke pa ću dodati malo brašna. Ja stavim brašna jer onda ne bude, kad stavim na grill, ne bude previše one vode i može bolje da porumeni i zarumeni. Tako.
Alright, dear friends, as you've seen, the seasoning that we used, I used some smoked paprika, I used some seasonal, some soy sauce, just a hint of Worcester sauce, and garlic powder. And now I mixed all that in, and then I have added some flour to get this kind of consistency. I mixed it all in. The reason for the flour, it soaks up all the moisture, and then we can actually fry it better on the flat grill. It keeps all the seasoning and taste much better. Ok, ovdje sam isto dodala koju meso ovoga soy sos, stavila sam ovoga malo Worcester sauce i garlic powder. I sad sam to sve izmiješala. I na grill ću staviti puter i onda ovo sve na grill da se preprži. So I've just added some soy sauce in the noodles, a little bit of Worcester sauce and some garlic powder. I've mixed everything together. Once I take it to the grill, I'm gonna put the butter on the grill and fry everything together. And I'll show you how that looks like in a second. Sad ćemo ovako ostaviti, malo da zarumeni odozdo, pa ćemo prevrnuti. Tako super. Optimno sve taj puter. Malo stranci, sad malo povrća. I možete koristiti ulje za ovo ako nećete ovoliko putera. Ja volim ukus putera. I ja ipak mislim da je puter malo zdraviji nego ulje. Pogotovo ako kupujete puter koji je organik i koji je od krava koji su jele travu, a ne koncentrate ovdje kod nas. Puno je bolji za naš organizam nego ulje. Ili ako ćete koristiti olive oil, to je onda druga priča. Ali onda će ukus ostati od olive oila pa će biti pregledati. Evo, meso je gotovo, još koja minuta. I onda ćemo staviti povrće. Okay friends, so the meat is almost done. Like I previously stated in Bosnian, if you don't want to use that much butter, you can use olive oil or grapeseed oil because it doesn't have a strong taste, or avocado oil. I prefer avocado oil over all the other ones I mentioned. Because avocado oil is not going to give you that strong taste. I adore olive oil, but that's in different recipes, in pasta and different things where I don't mind the taste. But here I want to taste sesame oil and Worcester sauce and all the other seasonings with it. As you can see, it roasts up quite well. And it's almost done. Sad je red za povrće. Za povrće dobra bi ideja bila malo naprskati vodom, da se malo ispeče, pa onda da prepržimo, ali nisam se toga prije sjetila, pa ćemo ovako vidjeti šta ćemo uspjeti. Možda i ovako se malo duže se peče, malo duže traje. Putera. Tako. Kam soje sos. Možem donijeti, gdje molim te. Stavit ćemo soje sos po povrću. A što je fantastično, ne treba nam voda. Ima malo sredina pare. Stavit ćemo sve ovako na gomelu. Koju minutu i onda ćemo razdvojiti pa preprčiti da se može malo zapeti svojim.
So as you can see, I'm putting it kind of on a pile so it can steam a little bit and cook faster. And then once it's a little bit cooked, in a minute or so, I'm gonna separate it like so and let it fry on the edges. Sada nužno nam isto malo da porumeni, da se zapeku. We're gonna fry noodles a couple minutes so they can be nice and toasty, and then they will be ready to serve. A ovako za yum sos treba nam ketchup, treba nam bijeli luk prah, treba nam ova smoked paprika, malo meda i većina majoneze i treba će koja kaška vode. Now for this yum sauce we need ketchup, garlic powder, smoked paprika, a hint of honey. If you don't have honey, you could use agave syrup, and of course mayonnaise of your choice. So, and we're gonna need a little bit of water. So I'm gonna need quite a bit of mayo. Okay. I'm gonna add about a teaspoon of ketchup. So I'm gonna add the garlic. Smoked paprika. And just a hint of honey for sweetness. Gonna add some water, and then I'm gonna mix it all together. That was about half a cup of water. And after I mix it, I will taste to see if it tastes how it's supposed to, and see if I need to add anything else. There's no spice in this sauce. It's supposed to be a little bit on the sweet side. And this we will use over meat and noodles and all the Chinese food that I previously prepared. Perfect. That's it. And dear mother, how is it? It's very good. Yep. Let's close it up a little bit. So here's this gorgeous chicken. See how we got some color on it. Veggies are fantastic as well. We'll put some sauce on top of the noodles. It is tasty. It is absolutely delicious. I really hope you try to recreate this and let us know if you do. Thank you. Thank you very much for my daughter-in-law, Halida. Thank you. Sve najbolje do sljedećeg gledanja. Ćao, čao.